tole pro Evo TV ya yom tien mi wata kiri ilo lo kum chan matek ya chuli che statistic pa yubos nyuruni achule lo tina ma rio chan kidong ikarmo kanyo waneno ikarmo kitimu census yubos achele obedo ki contradicting results ma pressure bedo tie ma wun mogolo ye jomu kan lo social media well kilaw statistic mi chamni romo be dimono ki inflating we konen maraji chal kir mageta motimi kom population kieta ana neno kere tilo achele kan pian ana worikin gang nyurni statistic mi chamni is true pian ka ini worikin gang ibi noni ngarmoni komeliet ero para macharo ariat mandok me achel ka ini working gang inoni lutino moguti gang ana we awura loka free education ena ke why free education ne ke primary la nyuru mi chul chena maram aliba para bi nyopiario inoni aliba para bi mamia la nyuru chul mi pitieni o ngai la nyuru la tienti gang che inoni ini moga dani percent mi chane ene peke inflating it is the truth I romo nongoni ka ini worikin gang ichamo ken joken pebo igi achama maka ini miyo kingate moni chiling aliba chiel mamoni jodo kiche apa makun aliba chiel pe wilu gimo aliba chiel wilu kari pa kara chiel ken ino wata mana worikin gang angeya dani statistic me chan ma yachuli tie kete inuni ma meru wajikila dear president Museveni ni kari timu campaign yachuli kanyi o meru ngeni achuli tina Mario mi berulu chan loyo kun wan watiki ngom endo peke meru min wa tractor wa kon ki ngom wani mitijiye wa kachul kilo tiano gankwan kay neno secondary school free education paye la nyori meru chul ali miario meru chul ali mia chel ki pier bit mano chen ene pere no lo tiano gang ene nyuru ni chan tia da well MPs mukane ki yachuli kanyi guling kom lok mategi yachuli chalo kom balalo lokum karmjong card compensation ke palan John enuni tika nyoto disunity mati APG kede no logo ket ngar chela chel enoni ameru gamo kama lengni ene logo ket ngar chela chel bien lo gok gang ka ya chuli ke wala gok gang pepol bi rawa lo gok gang pa jomo kan ti ma lo gok gang jomo kan ti ma gelo lok ma mi ro gok gang ci jomo kan to toile jo umikina kilo mikina magiti NRM gi met gi lub gi yom ila dir lobu be ge mer ge waj lo ka dani gine ene ngo raj o we kan ma wa cher bot la dir lo wa cha ti ni ka po kwanya balalo ke kan be raj amiru be fu no ne bot president Museveni ka pe kwanya balalo ko dudu ma balalo fu tie e ken gang pa chuli kanyi furu be raj a chulu ling nono ento chwingi tika chwe man gina mir ana wai loka balalo actually parliamentary group get disorganized one party united ko be kendano karto pe leadership pepere leadership mo be rutie no hanraba kol cha kol be ber kal telo danu ruju so we ko ke e kunu ke loho dana de kana ko be rutie controlling actually parliamentary group si angeyo ni tie joma ge winye ki kindi ari ade mo angwena bi kumenu so keta ini wajo ni ieti ngobo me giki mona ilo kamera watch bor well me giki ki bora iramu mi wagen moni ripepe berutie APG mabiano ni angeyo ni amini wugen ni ripepe berutie APG mabiano ni pian obikelo dan manoke yer gi fun manyen wacha ko yeni tet ci wabi wacho ka maleng ni o mi adan rep to tole chal wan ma wan lo diru an nyome go beta holo chan men wan joma ngo wan ma lo diru ma don wari be tela ti kari pepe ya chuli machala chuli parliamentary group beru peo amira mi la bole karma anati parliament ma biro uno waripe ripe mo ken ma monti Uganda kan ma dano ti kam kan uno wan pe waripe kon dan wa tumo ki kam uno waripe ko wa mi cher kamoni wa la wa chel me cher kamoni ti dano ko wek lok mi nenu patigi ina chuli kon mo ko meru wa chun bolo tela imo kon ina chuli pato no par babu wiri ko ameru wa chi pato noi pato be wiri in mo ko ina chuli donc ka lokati ma kwa ka chuli lon pato ni ka ping tipi a chuli apo ikara mo gen tunu ucher ka kwanyo ngom ni chaka ki rom ni oila pono wan wa cher kunu machala chuli parliamentary group ento nuchu na bene keta i wajo ni
wacher kunu waloko matek ni chaka ki rom ni oila pano wacheng tin ngome ine peke kwanyo wachako ki rom kacha ka wacher waloko yumia patwa wacher waloko la pano wacher waloko ya dilang machala chuli parliamentary group chiko bedi chani uga tunu we loka ngome ine piano mete kwa ngom palwa chi amira wochi amira wachu un bor luak me ya chuli nu bet ki gen ye ene maka bi yar ma nyene wa be temane ke tek wa me wera chuli parliamentary group do ripe wa ko do be gen ko mu pian ka wan por ripe kenu be don kala kale ko mu ma un ma chala chuli foyo ka foyo mate me